ngaza uNkulunkulu angithathe leli thuba ngibonge qala kuNkulunkulu osezulwini ngamathuba asipha wona njalo ukuthi sikwazi ukuthi sime phambi kwakhe nokuthi futhi sikwazi ukuthi sihlephule isinkwa esingcwele ngandle kaNkulunkulu. I think lokho nje kukodwa kumele ukuthi sikubonge kuNkulunkulu osezulwini, sibonge impilo, sibonge impilo. Uyayathi-ke omunye mhlawumbe ayikho mhlambe into etheni angabonga ngayo mhlawumbe ngoba izinto empilweni yakhe azihambi kahle, kodwa uyazi impilo nje alone inkulu ukuthi uNkulunkulu ungambonga, ngoba uma ngase uhamba uvakashele ey'bhedlela zokufica ukuthi hey bayagula abantu eminyango ngaza kuNkulunkulu. Abanye abasakwazi ukuyidlela, sekumele bafunzwe. Abanye abasakwazi ukuthi uma elala ayiphendukele kumele aphendule, kodwa wena usakwazi ukuthi uyidlele nje kahle ungafunzwa. I think that alone you have something to be grateful for. You have something uNkulunkulu ongambonga ngayo. Abanye ngaza kuNkulunkulu ngisasho nje uma efuna ukuya endlini encane etoilet kumele aqhukulwe ayiswe khona, kodwa wena usakwazi ukuziyela. Mhlawumbe uma ke mhlawumbe uthi wena ayikho into mhlawumbe etheni uNkulunkulu ongambonga ngayo, mhlawumbe ngaza kuNkulunkulu njengamanje nje akumbonge nje uNkulunkulu ngaleyo mpilo leyo. Bonje ukuthi ngibonga uNkulunkulu impilo, ngibonga ukuthi ngisakwazi ukuthi ngidle, ngisakwazi ukuthi ngilale ngiphenduke ngaza kuNkulunkulu. Actually we have a lot ngane zikaThixo to thank God for ngaza kuNkulunkulu. Ngoba ngaza kuNkulunkulu ngicela futhi ukubonga nje again ithuba enginikezwa eSwatini conference ukuthi ngikwazi ukuthi sikhulume nabantwana abaNkulunkulu kuzo zonke indawo esihleli kuzo. I think nakho enqaleni ngike ngasho ngathi izwi laNkulunkulu siyalibonga ukuthi ekhathini enzima akukho lapho elingafinyeleli khona ngaze kuNkulunkulu. Kunzima kunje ngile ko-KZN kodwa nje buka ngilana but ngikwazi ukuthi ngifinyelele kini lapho ngaza kuNkulunkulu enikhona. Ngathi uNkulunkulu omuhle can bless you wherever you are. Uhleli nje uNkulunkulu akunikeza amandla, aqinise uNkulunkulu akubusise. Sisazolele ngaza kaThixo izwi likaNkulunkulu elivela ekhaya ezwi ngaza kuNkulunkulu. Ngaza Thixo angizokuba mude ngizoba nje mfishane nje futhi ngaza kaNkulunkulu. Last time sakhuluma ngomelusi ngaza kaNkulunkulu omuhle. Again while we are contemplating kwisihloko sethu esikhuluma ngaso esithi revive us again ngaza kuNkulunkulu. Again ngaza kuNkulunkulu, what a wonderful topic kulezi khathi esiphila kuzo. What a wonderful theme kulezi khathi esiphila kuzo, ngoba ngempela siyamdinga uNkulunkulu to revive us ngane kaThixo kulezi khathi ezinzima, ikhathi eze-COVID, ikhathi ezomnotho nawo obheke phezulu ngaza kuNkulunkulu, izikhathi of uncertainty. You are not sure about anything ngaza kuNkulunkulu, but uNkulunkulu wethu uthembekile ukuthi kulezi khathi even so God keeps on reviving us ngaza kuNkulunkulu. Ngaza kuNkulunkulu-ke sophinda futhi-ke sibheke ngalesi kaThixo yona futhi incwadi eyamaHubo 23 esike sathi futhi ukuyibuka last time ngaza kuNkulunkulu. Again nakhona angizugida kuyona futhi yonke, mhlawumbe nje mabili ngaza kuNkulunkulu kuphela nje futhi amavesi engizowabheka nje kuwona, mhlawumbe ngisho kubili okuthathu bese ngaza kuNkulunkulu siyaqhubeka siyakhuleka ngaza kuNkulunkulu esezulwini asinikeze amandla. Ngicela ukuthi uthathe iBhayibheli lakho lapha ekhaya uvule amaHubo 23 ngokubhala kukaDavide. Wena uthatha iBhayibheli, wena uthatha i-cellphone, ngoba ngiyazi nama-cellphones ethu namhlanje asaba nawo amabhayibheli. So uzofunda nje kanye nami masifunda incwadi amaHubo 23. Ngizofunda futhi ageza kuNkulunkulu from verse 1 ngize ngaza kuNkulunkulu ngehle nayo bese-ke siyabuka. Amen ngane zikaNkulunkulu.
ngicela nje ukuthi ngiphinde ngithi uqala phansi nje ngifunde. I will start from ku-verse 1 okaSam u-23 ingane zikaNkulunkulu, ngoba ngifuna ukuthi siyibambe kahle ingane zikaThixo. Siyazi ukuthi uma sixhumana on different circumstances, sixhumana ngayo imishini lena eyabelungu ngazi kaNkulunkulu. Uma ithanda yakwazi ukuthi ime iphinde iqhubeke futhi ngazi kaNkulunkulu. So ngicela ukuthi nje ngiqale nje phansi uma ngifunda ingane zikaThixo Amahubo u-23 ngisashilo kunina ukuthi isihloko sethu esikhuluma ngaso ngane kaNkulunkulu sithi revive us again ngazi kaNkulunkulu. And ngifunda laphana kuncwadi eyamaHubo uchapter 23 from verse 1. Ihubo lakhona lithi ihubo likaDavide, uverse 1 uthi uJehova ungumalusi wami, angiyokweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula, ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa igama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angisabi okubi, ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho yangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Impela okuhle nomusa kuyangilandela. Imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Amen. Inkosi ibusise nawe amazwi kuze kube phakade. Amen. Ngicela nje sivale amehlo uma sibonga ukufundwa kwezingane zaNkulunkulu osezulu. Baba wethu omuhle, uNkulunkulu ophilayo, Jehova onamandla onke, singephile uNkulunkulu ophila ngaphandle kwakho. Jehova onamandla onke, singekhulume uNkulunkulu wezulu ngaphandle kwakho. Nkosi yokuthula, Baba wethu omuhle, siyacela Nkosi yezulu ke uthulise Nkosi izimo xa sizwe uNkulunkulu okuphila izwi Jehova elivela ekhaya ezulwini. UnguNkulunkulu ophilayo, unguNkulunkulu ongcwele, unguNkulunkulu onamandla onke, unguNkulunkulu onomusa. As I read through your word, oh Father, may I be blessed, oh Lord. May we be blessed, oh Father. May your church, may everyone who's listening, uNkulunkulu omuhle, be blessed ngonyama yezulu. uNkulunkulu ophelele, uNkulunkulu ongahluleki kulamandla konke, siyacela wena Nkosi okuphila, revive us again ngonyama yezulu. Revive us uNkulunkulu ophelele. Siyabonga Jehova ngegama likaJesu kuze kube phakade. Amen. Ngane zikaNkulunkulu, sizokhumbula nje ngokudlule sakhuluma kakhulu ngalo ihubo likaDavide ngaze uNkulunkulu. Ngachaza nje ngaze uNkulunkulu ngathi angifuni ukuthi mhlawumbe lokho nginibhora nginichazele izinto eziningi ukuthi uDavide nje ubhala wakwenze njani, ubani wafa wavuka ngaze uNkulunkulu ngaze Thixo angizoqala phansi nginibhore ngawo yonke lo mlando ngaze uNkulunkulu. But ngiyafisa nje ukuthi nje kafushane ngaze uNkulunkulu ukuthi nje sike sibheke mhlawumbe nje just 2 maybe or 3 ngaze uNkulunkulu uma isikhathi sethu sizosivumele ngaze uNkulunkulu. Ngizokhumbula uNkulunkulu ukuthi ngathi uma ngikubekela ukuthi uma uDavide bhala ubhala ihubo ume endaweni ezimbili. Number 1, uma ebhala ubhala njengemvu ngoba yena sokhumbula ukuthi wayekade futhi experience ngaze uNkulunkulu eyokulusa ngaze uNkulunkulu wayekade experience yokulusa elusa zona izimo. So uma ke bhala ngaze uNkulunkulu ubhala njengemvu ngoba yena wayekade yazi futhi eqonda yonke ngaze uNkulunkulu impilo yethu ngaze uNkulunkulu. Wesibili, uma uDavide ebhala uveza character ekamelusi uqobo lwakhe ngaze uNkulunkulu, uveza character ekamelusi. In other words, uma ulifunda leli hubo ngaze uNkulunkulu uzothola ama-character amabili. Uzothola i-character ekamelusi uqobo lwakhe olusa izimo,
bese futhi ngaze uNkulunkulu uthole i-character eyimvu ngaze uNkulunkulu. So-ke siyambonga uDavide uma ebhala ukuthi usivezela a full character eyimvu, asivezele a full character ngaze uNkulunkulu ekamelweni ngaze uNkulunkulu, because sifundile ukuthi imvu ayikwazi ngaze uNkulunkulu ukuphila isikhathi eside ngaphandle kukamelusi ngaze uNkulunkulu. How I wish ukuthi ungake vume ukuthi uhambe indawo ende ngaphandle kamelusi osiza ngaze uNkulunkulu. Ngaze uNkulunkulu ngiyathanda uNkulunkulu again sengifundile nje ukuthi ngiyathanda ukuthi esike sibuke again uverse 2 uma ethi uDavide uyangilalisa emadlelweni aluhlaza ngaze uNkulunkulu. Uyabona manje sekukhuluma imvu manje ngaze uNkulunkulu ithi uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Imvu la ikhuluma ngomelusi ngaze uNkulunkulu, as I was telling ngaze uNkulunkulu last time, bese ngaze uNkulunkulu uNkulunkulu athi uyangiyisa ngasemanzini okuphumula ngaze uNkulunkulu. Abathi-ke mabefunda ke ngolimi olwesingisi bathi leads me to the still water ngaze uNkulunkulu. Ngale uNkulunkulu kade ithanda ukungikhathaza ke lento ukuthi amanzi okuphumula, amanzi anjani lawo, ngoba phela amanzi manje masekhona amanzi okuphumula. Angazi ngiyafisa mhlawumbe umuntu ophethe iBhayibheli leSwati ukuthi thini ngeSwati le ndawo lena yokuphumula, ngoba ngiyazi ukuthi uyathi mabebhala ngesiZulu bathi ulimi lokuphumula, ngesingisi bathi still waters. Kodwa ke ngithi mase ngilandela-ke impilo yemvu, i-character yemvu ngaze uNkulunkulu, siyathola ukuthi imvu masifuna ukuphuza amanzi, imvu ayikwazi ukuphuza amanzi agobhozayo ngaze uNkulunkulu. Mhlawumbe izulu-ke manje angazi ukuthi ngeSwati ayikwazi ukuphuza amanzi agobhozayo. Bathi ngesingisi running waters, amanzi agijimayo. Uma ubona umfula or umsele wamanzi uhamba amanzi agijimayo agobhozayo ngaze uNkulunkulu. Imvu-ke ayikwazi ukuwaphuza lawo manzi, ngoba kuyaye ithi imvu izama ukuwaphuza ithole isihisheka, isihileka ngaze uNkulunkulu, isikhinceke ngaze uNkulunkulu. That's why it's difficult for ukuthi imvu iphuze lawo manzi. Sekumele kuthi umelusi ukuze imvu ikwazi ukuphuza, bese iya kulamanzi agijimayo, iya kulamanzi running, iya kulamanzi athanda ukuthi agobhoza. Bese umelusi ezama ukuthi enze indlela athi ukuvula, bese iyawabamba athi ukumba kancane, bese yawabamba amanzi abe still. Once sekuba still ngaze uNkulunkulu amanzi, bese-ke imvu iyakwazi ukuphuza amanzi still. Bese-ke umelusi will lead imvu to the still waters, emanzini aphumule, emanzini akade egobhoza, emanzini bese yaphumula. Bese-ke imvu ikwazi ukuphuza emanzini aphumule ngaze uNkulunkulu. Ithi lento eyimeni zonke ezigobhozayo, eyimeni zonke ezingekho still, imvu ayikwazi ukuthinta lapho, kodwa kudingeka ukuthi umelusi athulise izinto, amanzi agobhozayo, ukuze imvu ikwazi ngaze uNkulunkulu ukuphuza. Ithi lento ngaze uNkulunkulu, wena njengemvu ekaNkulunkulu mhlawumbe kunezimo obhekene nazo ezigobhozayo, kunezimo obhekene nazo ezingenakuthula, udinga isandla sikamelusi ezobamba izimo zithi ukuba still, ezobamba izimo zithi ukuthula, athi makufika umelusi eyimeni ey'gobhozayo athi peace be still,
ngazi uNkulunkulu angazi njengamanje lapho ukhona ukuthi isimo siphi obhekene naso esigobhozayo, but ukhona umelusi osezulwini ongayiyeki izimo igobhoza, but bese ayibamba zime sisithile, bese wena ekaNkulunkulu, and then melusi will lead you to a peaceful situation, will lead you to the still waters. I'm not sure ngaze uNkulunkulu what situations ngaze uNkulunkulu obhekene nazo, what running waters ngaze uNkulunkulu obhekene nawo, but ukhona umelusi ozobamba izimo zime zithi still, and then you drink peacefully into a peaceful situation, into a peaceful water. Ngathi uNkulunkulu omuhle can bless umhlaba uNkulunkulu angazi emsebenzini okuwona mhlawumbe uyagobhoza, mhlawumbe emakhaya kuwona kuyagobhoza, mhlawumbe impilo zaNkulunkulu iyagobhoza, kodwa ukhona umelusi omuhle ozobamba izimo zithule zime zithi still, bese wenamvu kaNkulunkulu osezulwini bese yakwazi ukuthi uphuze empilweni ethe still, uphuze empilweni ethe peace. Okwesibili, lento ithi imvu ayikwazi ukuthinta into engathintwanga umelusi. Take note ukuthi amanzi ayiwaphuzi ngoba yagobhoza, iziqala ukwaphuza ngoba na esethintwa isandla sikamelusi. Ukuthi imvu ayikwazi ukuthinta into engathintwanga isandla sikamelusi. Ngaze uNkulunkulu ayiwish wenamvu uNkulunkulu lapho khona, before kube khona into oyithintayo awudedele umelusi qha ukuthi kube nguye oyithintayo before ungene kuwo. Mhlawumbe ubhizi ngaze lapho khona ufuna umsebenzi, awudedele umelusi qala ukuthi kube nguye othinta lo msebenzi ofuna. Sometimes kukhona imisebenzi esitholayo sithola ukuthi ayisinikeza ukukhulu yagobhoza, it's because ayithintwanga umelusi. Ngaza mhlawumbe omunye ubhizi ufuna umshado, ubhizi ufuna indoda, ufuna umyeni, omunye ubhizi ufuna unkosikazi, uthi uma usumtholile uthi uyangena emshadweni uyagobhoza umshado, awunaki ukuthula, it's running like waters. It's because ungena entweni engathintwanga umelusi. I wish before uma ufuna umyeni akufuna umyeni othinta umelusi, uma ufuna unkosikazi awufuna unkosikazi othinta umelusi, ukuze kuthi masungena emshadweni ungene entweni epeaceful ethinta umelusi. Hawe ngaze uNkulunkulu ukuthi kuzo zonke izimo esingena kuzo asidedele umelusi athinta izinto, kuzo zonke izimo eyibheke phezulu eyigijimayo ngaze uNkulunkulu nethanda ukuthi igobhoze, asidedele umelusi ukuthi kube nguye othinta lezo zinto bese ziyami ngaze uNkulunkulu zibe ngaThixo zibe siyazi ngaze uNkulunkulu. Just read with me again, maybe just one more verse ngaze uNkulunkulu isikhathi siqhubeka mhlawumbe I'll go on ngaze uNkulunkulu ngiqhubeka, kodwa ivesi ngaze uNkulunkulu ethanda ukuthi siyibheke nje quickly before we pray. Ake sibuke futhi uverse 4 wakhona. I know ukuthi ngaze uNkulunkulu maybe mhlawumbe that time sithe ukuthinta, but ake sibuke uNkulunkulu just for one more time. Uthi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami. Bese ithi intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ngaze uNkulunkulu lamagama uNkulunkulu kaThixo masifaka amahle ayangithinta. Ngaze uNkulunkulu uyabona ngaze uNkulunkulu again ngane kaThixo, you will wonder ukuthi nawe umelusi usekhuluma ngani uma esekhuluma lolo thunzi lokufa, akhulume ngentondolo or rather ngentonga odondolo. You will remember ukuthi ngaze uNkulunkulu qala abelusi babehamba sometimes days ngaze uNkulunkulu before abuye ekhaya. Kwakwenzeka umelusi ukuthi uma ehamba elusa bese eyongena or rather aluse kuze kube sebusuku. Qala ke kwakuba mnyaphi ngoba bengekho ogesi labo esinabo manje. It happens sometimes ukuthi umelusi uzohamba endaweni enesigodi esimnyama esingenagesi kanti kusebusuku. You remember ukuthi before kwakunezilwane ezinobungozi
ey'thanda ukudla izimvu ngazaNkulunkulu, ngibala amabhubesi, ngibala impisi, amabhele. Those animals ngazaNkulunkulu zaziyingozi kakhulu ezimvuni, and futhi ama-valleys ngazaNkulunkulu yilapho kwagcwala khona lezo iy'lwane, because ziyazi ukuthi ivamisa zibe ziba khona izifo. So it happened ukuthi esigodini esimnyama masekuhlwile umelusi uzodabula ebusuku phakathi okwesigodi esimnyama. Kodwa-ke izimvu kwakuthi uma zihamba esigodini esimnyama zazisaba, ngoba ziyazi ukuthi endaweni ezihamba kuzo kukhona amabhubesi, kukhona izimpisi, kukhona amabhele. Okunye futhi ngazaNkulunkulu izimvu kaThixo zazingakhululeki uma zingamboni umelusi, but kwakuthi mase kumnyama zazikhathazeka ngoba azimboni umelusi ngazaNkulunkulu. To cut the story short, kwakwenzeka-ke umelusi uma esihamba esigodini esimnyama ngazaNkulunkulu, izimvu zaziba restless ngoba ziyazi uma zihamba endaweni yethu zokufa, zihamba ebungozini, because kubhonga amabhubesi, kubhonga amabhele, kubhonga impisi. Anything could happen to them, even worse. Nomelusi ezihamba naye azimboni. So umelusi, to calm their nerves, wayethi uma esengena esehamba esigodini esimnyama izimvu zingamboni, ukuze ayiduduze, wayethatha intonga ayithinte ngentonga, ayithinte ngokodondolo. Kwakuthi uma imvu izwa ithintwa intonga yayikhuleka, ithi noma ngamboni umelusi, kodwa yena intonga yakhe mayingithinta iyangiduduza. Noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa, kodwa mangiza ngazaNkulunkulu intonga yakhe nodondolo lwakhe kuyangiduduza. Noma ngizwa ukubhonga kwebhubesi, kodwa mangithinta intonga yakhe ngiyaduduzeka. Noma ngizwa ukubhonga noma ukukhala okwempisi, kodwa uma ngithintwa udondolo lwakhe ngiyaduduzeka. ngazaNkulunkulu ngiyazi ukuthi esikhathini esiphila kuso siphila ey'meni ekubhonga khona izimo. Akuthi uma kubhonga izimo kubhonga ukufa njengebhubesi, kepha take note ukuthi intonga yakhe ayikududuze uNkulunkulu uma ekuthina ngazaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi izimo esiphila kuzo ziyabhonga njengempisi ngazaNkulunkulu, kodwa ngazaNkulunkulu that is not an issue. Kodwa intonga yakhe eyizwi lakhe ayikududuze, ayikuthinte, ayikunikeze assurance ukuthi noma ubhonga ukufa, kodwa his presence ngazaNkulunkulu is giving you hope ngazaNkulunkulu. Ngoba sometimes ngazaNkulunkulu we worry too much about ukufa. ngazaNkulunkulu the death is not an issue, but i-issue ukuthi ubani umuntu ohamba ngazaNkulunkulu. In other words, imvu ithi isigodzi sethu lokufa is not an issue, but okubalulekile ukuthi noma in the midst of dying situations, kodwa makukhona umelusi ngazaNkulunkulu, everything ngazaNkulunkulu iphele ngazaNkulunkulu. Angazi lapho ngazaNkulunkulu okhona ukuthi yiziphi izimo obhekene nazo. May you be revived by the presence of umelusi ngazaNkulunkulu. Ngangathi ngazi ngazaNkulunkulu ukuthi unanecelo obheke phezulu, you need to be revived. But may intonga yakhe ekanye nodolo lakhe, may it touch you and revive you, iqinise, ikunikeza amandla ngazaNkulunkulu azabuya uJesu Maswati amahle. Wherever you are ngazaNkulunkulu, awuphakamise nje isandla uma sikhuleka ukuthi mhlawumbe you are walking in the valley of the shadow of death. May his rod and staff revive you. May his rod and staff comfort you. May his rod and staff give you hope ngazaNkulunkulu. Ingane kaThixo mhlawumbe izimo odlula kuzo ziyagobhoza ngazaNkulunkulu. May umelusi athinte izinto athi peace be still ngazaNkulunkulu. Khona uNkulunkulu osezulwini, ukhona uNkulunkulu ongahle ngazaNkulunkulu. ngazaNkulunkulu, wherever you are right now, just raise up your hand as I pray. Ingathi umelusi omuhle angakuthinta, umelusi omuhle onamadla onke
akunikeza amandla. Remember uJesu oshoyo athi mina ngingumeli somuhle ngazaNkulunkulu, athi yena yazazi zakhe izimo naye futhi ziyamazi uzazi nangamagama. Remember ukuthi wherever you are uyakwazi yena ngazaNkulunkulu nangegama laNkulunkulu maswatsha amahle. uNkulunkulu nganikeza amandla, uNkulunkulu aniqinise, uNkulunkulu anithwale. May you be revived wherever you are. Abantwana bekhona, iyouth la ikhona, abantu abadala, ogogo omkhulu, abaphathi abezwe, may they be revived by the Lord. Oh, may they be revived by uMeli Somuhle onamandla onke. May we close our eyes as we pray. Baba wethu omuhle, uNkulunkulu ophilayo, unguJehova onamandla onke. Baba onamandla onke, revive us again, oh Lord. May your road, oh Father, touch us, uNkulunkulu omuhle. May you give us hope in dark situations, uNkulunkulu omuhle. uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ophilayo. Baba wethu omuhle, there are situations, oh Father, that are running like water, uNkulunkulu namandla onke. Siyacela Meli Somuhle, thinta Nkosi izimo, zime zithi still, oh Father. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ophelele. We surrender ourselves today, oh Father, to you, oh Lord. Touch us, uNkulunkulu namandla onke. Revive us, oh Lord. Ngegama likaJesu kuze kube phakade. Amen.